بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحسن بالذنب والملكوت وأن تمكن بالعزة والجبروت وتوكلت الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت. دخلت في حفظ الله، دخلت في حفظ الله، دخلت في أمان الله. حق كفها يا عزاد كفينا وبحامي معين قاف همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي جبرت على جميع خلقك. صدق الله العلي العظيم. نعم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kwa tayo mahoro imana abane namwe tungekane kwa ramustubi utuliza mahoro imana nibihe byiza n'umunsi mwiza aho muherereye hose. Hakaba ari kintu cyambere kumanza gushimira Imana mu nywijuru n'isi we yadushoboje kwa twasinunganya nino saa kuko aro beshi bizo gushika kuno mwanya saa itakunze beshi baragwaye, abandi bari mu bitaro, abandi bamerewe nabi ariko je mu bazima tubishimira Imana cyane gose. Kuri ubwo rero nabasaba yuko mushobora kubona yongera mudukurikirana ibiganiro byacu uko biri kose kure, uko biri kose gushika mpaka aho chanira cyo shaka gutera intambwe nini cyane gose. Hama Dr. Soul Online TV akwa gushikiza ibiganiro byinshi cyane gose, ndisize ko mukurikirana mwese, abagira link ni bake, abagira subscribe ni bake, ariko grouping abantu benshi tubasaye kubanya mugira kigoro kugira ngo muhanahane izi link zacu ibiganiro byose kugira ngo bishe gutera imbere gose. Hama uheruka vuze byerekeye amajini, ndavuga byerekeye intuzegi, byerekeye iremwa ry'amajini n'ibyerekeye satani nayo kama kuvuga amajini, ndavuga byinshi cyane gose. Ono munsi rero nagira bye ibimenyetso bigaragaza umuntu yarozwe, bigaragaza umuntu ni byinshi bizogoma ari byinshi mu gihe nababwiye ko ari ibimenyetso bya malaria, uza gusanga bigomba guhana bya infection, unasanga guhana bya typhoid, ibintu nk'ibyo ole. Mucyo make rero ubumwe bw'ibimenyetso bigaragaza umuntu yarozwe, yagize n'umuntu apana yarozwe, umuntu agendana injini ribi mbe wori kuranyumviza mbe mu mutwe wawe hobari shetani ribi, hobari jini ribi mbe ibimba vya byose ko bifite amahoro mbe ukuboko, ukuguru, umugongo, umunda, igikiriza, nta shetani ririyo, nta jini ribi ririyo, ntivyarozwe. Mbega umubiri wawe niyo wahindutse isanduku bwani yo kubika amabi, kubika ibibi? Mbega wewe uriyizi? Mbega umeze neza? Tugerageze tutange ibimenyetso bigaragaza umuntu agendana ishetani ribi mu mubiri wiwe cyangwa iyo warazwe ishetani ribi mu mubiri wiwe. Mubitegere neza kandi byo mu banda y'ingirane mu bihanahana. Hama giturabe ikimenyetso cya mbere kugira kumeneka umutwe cyane gose. Muntu ukunda kumeneka umutwe cyane gose, umutwe ukameneka mu gipande ukameneka mu ruhande rumwe, wafata imiti umutwe ntutukane kagoma wamenagurise. Mwese murabizi iyo umuntu agwaye malaria arameneka umutwe, iyo umuntu ameneka umutwe gusa arameneka umutwe, iyo umuntu agwaye ntuzegi agwaye amaso ameneka umutwe. Nagomba kubivuga kubera hari ingoro usanga zinazihurahura n'ibimenyetso bimwe kuko icyo kumeneka umutwe ndakunda kukivuga gusa kubera iki ni kimenyetso ndagusanga gihuye ko n'indwara nyinshi gose. Umuntu avuze yuko ugwaye malaria ameneka umutwe, ugwaye amaso ameneka umutwe. Nje tumarere nk'ino kugira ngo umuntu nawe neza ntizovuge ati ngo Dr. Soul muvuga bya bindi ngine oya, gusa nushaka gusanga hari ibimenyetso, hari indwara usanga hari ibimenyetso ngira bisanga n'izindi ndwara runaka. Ikimenyetso cya mbere gani kumeneka umutwe uruhande rumwe, uwo mutwe ntushobora kumva imiti, ukazonywa imiti mugabo ntagikintu gishaka guhinduka, ugafata ama paracetamol, ugafata amantuze ibyo biti bimira, ugafata ibiki byose murabizi mugabo ntagikintu gishaka guhindura. Cyo ni kimenyetso kigaragaza yuko umutwe wawe, mu gimba cy'umutwe wawe waratewe, hariyo ikintu kibi, hari shitani yibi, hari jini ribi riri mu gimba cyawe cyo mu mutwe wawe, aho nyine umfamire ku mutwe. Ikimenyetso kigira kabiri naco ngirane amatwi yawe kumva amatwi yawe akujya gose, amatwi yawe kumva amatwi yawe ngirane akujya cyane gose, ukumva ukaba wa muntu wamize ibiti he mu mutwe, usanga umuntu yicaye nk'ahantu, usanga umuntu ngomba mushaka kumugorora muri akagirane karahanganyura amatwi. Umva nta munsi n'umwe amatwi yakinjamo ibiti, nta munsi n'umwe atangumaye ababara mu matwi, kumva umutwe n'ukura ababara, kumvenga amatwi ari ibintu bivugirayo, umva kubabara amatwi yawe cyane gose. Turi kimenyetso kigaragaza yuko wewe mutwe gutwi kwawe muri bimwe mu bimwa byawe, mutwe gutwi kwawe hariyo igihimba, hariyo ishetani ribi, hariyo injini ribi, hariyo ikintu kibi cyamaze gutera mu bihimba byawe by'umubiri. Ikimenyetso kigira gatatu
Ivyinyo vya amenyo yawe kugira kukurya gose, amenyo kukurya gose, amenyo yawe kugira kurya gose. Ugasanga umuntu ugasanga ufite 30 amenyo yawe 30, ugasanga uko umunsi ugenda akora iryinyo rimwe, ugasanga ukundi umunsi ugenda iryinyo rindi ravuyeyo, ugasanga ukwezi kose amenyo yose araheze. Wewe muntu amenyo yakurya cyane gose, wamenye yakurya cyane gose, wararose imiti, wase imiti mu menyo wapite arase guhera, uko kwezi guhera akora iryinyo rimwe, cyangwa uko umunsi akora iryinyo rimwe, usanga 30 yose iraheze. Siri kimeseraza yuko muri menyo yawe hari shetani, hari yo ikintu kibi, hari jini ribi ryagizene riri ngaho onya, gitegure kugira ngo rigutere, gitegure kugira ngo rikwice, rigusubize inyuma, rigukure ku isi y'abazima. Sabe gufuta umugisha kugira ngo ushobore gutera imbere ubuzima bwawe. Ibyo byumviriza kandi bitahore neza. Ikimizi kuko ayasema ku Medina n'ibinyigisho imeze neza kandi isakamaro kuri wewe no ku muryango wawe. Ikimizi kigira gatatu naco nugirane igikiriza cyawe, kumva igikiriza cyawe kirana kikukira kurya gose. Igikiriza kumva igikiriza cyawe kikujya gose. Nubwo estoma wafata imiti yose wapi? Imiti yose ufata yose wapi? Nagi kintu kimwe shobora gufasha, gufasha. Wewe kugira ngo uronde ngushaka kubyifasha mu cyo wishara mu tekana. Nirabwira ikintu kimwe. Kirangwara yose ifise inkomoko yayo, kandi kirangwara yose ifise uko ivugwa. Si kirangwara yose ivugwa ni kirangwara yose ivugwa bivaye n'ingene iyo ngwara yafashwe. Kandi ikintu cyane kugira ngo umuntu akire ni kumanza ukamenya ingwara umuntu angwaye nigihe, inkomoko yo ngwara iva kuki. Izo bari ico cyaka cyo grande cyo gukira. Mugabo uragwaye gumenga bamwe igumugirane gemenga mu nzu biki nibiki undoshituka kugira ngo ya makanseri yo mu mutwe canke mu matwi canke mu gikiriza. Ikimezi kigira gatanu natugirane kubara cyane gose munda, ku bantu bagore badamu, kubara cyane gose musi y'inyo, musi y'umukondo ngaha. Kubara cyane gose ngaha musi y'umukondo ku bantu bagore. Kwama umvuko ari gose gose musi y'umukondo, aha ntakifo y'idugwaye, nta kimwe ngwaye gusugumura bari gose musi y'umukondo. Cyo kimegaragaza yuko, cyo kimesushaka kanikaza yuko aho musi y'umukondo hari jini ribi. Mubangi na ishobora gutumiye umuganga bakugusubiza inyonga kukwica no kugirana ubuzima bwawe. Ikimenyetso kigira gatandatu kirimo gutera kanseri yo munda. Ikimenyetso kigira gatandatu naco ni kugirane umutima wawe kugenda nyaruka kwiruka gose. Haro nshaka gusa umutima bukubita kugira bisa. Ariko no gupima kwa muganga bakabona umutima umeze neza. Agasanga umutima wagize urameze neza. Ariko uwagenda kuraba umutima uriruka gose. Somo gasanga umuntu afite umutima uyagoye gose yarembye gose, ibipimo by'umutima byarembye cyane gose. Igushaka ibipimo byerekana yuko wewe utarukuye kubona kigendagenda. Mugasa umuntu agendagenda. Cyo kimenyetso yuko wewe uramaze guterwa n'ishetani, umubiri wawe ushaka kugira nabi, jini ribi nkagira nabi. Chagutera ingaruka mbi cyane ukwica, byavuga ingaruka mbi mu muryango. Kandi rero ntabyivudije. Birakabunda mu muryango. Nasiri ntakupiga. Cyo kindwi. Kugirana ibintu cy'ingirane kukangagurika. Kukangurika tampamvu. Usanga mu cyane nduranga arakanguze. Umuntu harenganisa akakanguka. Harenganye imbere y'izuma gikakarizo yigiga kanguka. Cyangwa se mu cyane ngasubira akangaguritse. Filimi zaraza yuko wewe wagize nte ufise ikibazo, ufise ingorane mu buzima bwawe. Ufise ikibazo. Ugasanga ibintu nk'ibyo honye. Ikimenyetso cy'umunani naco ni kuba n'icyahangaza ngo bimenga hari ibikoragenda mu mubiri. Kumenga hari ibikoragenda mu maguru bikoragenda. Ubwo ngo hari ibikoragenda kandi bikapana umunsi bikazagenda imisi yose. Ikimenyetso zaraza yuko wewe muro kikoreka umubiri kugira ati wana anye uragabe twatewe. Ikimenyetso cy'icenda. Kumva ububabare bukaze cyane. Kumva ububabare cyane bukaze cyane. Niki nukumva kandi no gutimba, kubabara no gutimba umubiri wawe. Ukatimba iki? Ugatimba umubiri cyangwa umuriro mwinshi mu maboko, kunda, kunyo, hehe, ukumva ngara umubiri mwinshi. Erega no kugira ngo n'igihimba. Uko babyumva. Ukumva aragize ntarabaye cyane gose. Yesu ni misuraza yuko wagize nte, misuraza yuko wagize nte, ufise ikibazo, ufise ingaruka mbi, ufise ikibazo yuko umubiri wawe ugize natewe n'iki n'ishetani ribi nko kugira nayo ubuzima bwawe. Ikimenyetso cy'icuma cy'ubugirante ni ukugira iki amaboko yawe.
amaboko kubara mu maboko ukumva mukuru babara gose kuva mwabaye gusoma amaboko cyane gose aho usumwe ngatunika ndo kurabara gose kumwe kurabara mpano ko bari umunsi umwe bikakwamako sinajya gushikiye nka tumwiyinga saka kamanda ko ibihe byose wagenda kugura imiti kwa muganga wapi wafata imiti bubabare wapi ukazisiga bya byanga tukisiga wapi ahubwo ko wisiga nuko ikibazo kiragira hano gitera ciyongera kiri kimenyetso kigaragaza yuko yagize nte kigaragaza yuko wewe mu mubiri wawe mu maso yawe here mu mutwe hari mu mutwe here mu mutwe nugikiriza mu matwi mu matrande mu muhehe ofisi ikibazo ciki wararozwe iki warafisi kitari ribiri mu mubiri wawe no kurana ikimenyetso kigira ikicumi kimenyetso cy'icumi grane kugira ikizunguzungu cishi kugira ikizunguzungu cishi ikizunguzungu ko Dr. Swari havuze ikizunguzungu bone nene ndata umuntu agwaye mara ntagira ikizunguzungu akikira ikizunguzungu umuntu agwaye amaso nagwaye ikizunguzungu aragira ikizunguzungu n'umuntu akanya wasagira ikizunguzungu ndivyo nabwiye yuko hari mwese usanga gira byinjirana kubera iki kuko ari ingaho usanga ibimenyetso gira byinjirana we acha to bizigaza yuko wagize nte yuko ufite ikibazo mu mubiri iwawe kuri ubwo rero muvane mwatwumviriza uhanwe mu kwikirana ibiganiro byacu ico ni igice cyambere mu bimenyetso bigaragaza umuntu yagize umuntu yarozwe dukurikire igice gira kabiri kiranje murakoze cyane gose